all states, China included, have obligations that are human rights obligations. Tata kondu sembe dadini zamni nyamdi getso ki dromi toptan ta koryo sungyo che mixe kuzap David Boyd la re. Chindani be che gunin Asia Freedom Institute shebe Asia rawatine kanki Gole namshi gyurdo ta chade phewe nyurche so gi gembe tata phena gi koryu la nyamgyu ta torgyo cheme doshimbe joshi to chado linglong shi guti na yubatang kapther lerim to nyamshu nangke kushep David Boyd la gi impacts on Tibet. Of course, gena zebe gi khyu yone gole namshi gyurdo ta dene koryu la nyochap chimbu thebe jugdung gi leshin namla mixe tuna nang gyobatang thede jugde namla genkur gyoba nijo na song China has obligations to the people of the Tibet region. Kongi tadung gyana ki zugdu ki leshi dami ki shugen ki phe thokang the sane shen da minda war namshi gyurdo tang koryu tsador ki wang sane su phimine de chegen chor domi thoptang doryo tangi yobe gyana shungi thedar ngunzi ki phe ki sögyun rine ta yusö khomshi la zigun nangyo ba sungsong Efforts by the government of China in the Tibet region. Takwar tu gyana ki phe thokang ki dokbe chowa kakdom chede dokba mangbo nebor chedu chukshimba thei dokba nam leme tu lha shimba mase rangchung koryu ya nöchap chembu thepri yodap nedun di koryu sunggyop da namshi gyurdo zamai bar domi thoptang ki nedun shi yinshin gyana ki phe na zugdung ki leshi da de thakchu chegap sane phimi sor ngebar tu thakchu thede nang chashi len thupe thoptang gugre che suna song Zawe nyamde gecho gi mixe tokship de chen ki chiluni don ni sak som chi de ge be nang gyana gi jin sung che be phe gi koryu sungyo ba mitang gui ne da the thize che yu bare ne den du de diga Asia ra walung ti khane nyejer gecho gi domi thoptan sungyo che mixe kuzap cha Mary Lola la su kan ti shugap I haven't received any response. Kongi nedun di the gyana shung la thize che yu gyang thabar lendep khaya chume bar suna yu bare Against environmental human rights defenders. Nedun di kor thing di lerim tho kushap David Boyd la ne kyang gyana shung ki jinsu chebe phe ki koryu sungyo pa mithang gunam nyurtu lute tangyo pathang thadung khongnam ki nuntu khaya me par gyana shung ki thu ringbo chonga na shakbar thuje ther kyusap tgyo ba mase gyana shung le chir phe na phemi dromi thopta sungyo pa chor sincher ta jigyu cheba theshi timge ki ming ta ba so ki chajo nam chamjo gyo ba ninjo nang song Human Rights Council resolution specifically Shea thare chado gi lerim tho America Colorado chula lopchen tu lopthi na khe sagyu cheri ba Emily ye thang ki ji phe de de lekhang ki khoryu ta leja de du ba lopsan yang chula ni ne kyang nyamshu na song parlen chokti ba Nordhey la da ni ju ti chokti ki ni du shuge density ki